اسمي دلول غذا السمشوم ذق فوسيد شمس اغلى الموم لكن رديتي خير مراغا لو كانوا لوذاج الطوم عاد يرغ داخل الجنون لكن رسس حسي يصغر يميس الصورة ويجوم لابد زد جاب غنون يمرضي يسجان راغا كل خميتي تمزريو خلص غونين وردو غاو سمينا ولانيو المحامينا كل سرماو المحنة نجري غسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيواتين ضماو نسيل سيواتين ضماو غاد سنسراو في العيدان بدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان في ثلاثة مران بداو خاص تمشيك مرواناو ماشي ذود مسي روحاو عاد مليل نتوالن نوان عاد مليل نتوالن نوان يتعقل دمي نادي يرول في الليل فهم الطوذي والحلال ويسن كان من ثم كثير هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرف ووال فقرا ما نمي عقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري يجيك ذا سيرم تركيثي والظلرام دليس نيسم كيف جاي الحرز الدلوفاو تبورت الحبس ذي الزم تلسنا ورقتي وتوشم دورة السدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.